Ugostiteljska radnja Kolodvor, Bosanska Krupa. Ugostiteljska radnja Kolodvor smještena je na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Bosanskoj Krupi, to jest preko puta autobuske stanice, a na samom kružnom toku. U ovom ugostiteljskom objektu možete uvijek pojesti burek, sijenicu, sladoled i kolače vrhunske kvalitete, jer iza ovog ugostiteljskog objekta stoji iskustvo staro skoro 3,5 decenije. Prepoznatljiv kvalitet proizvoda ugostiteljske radnje Kolodvor je poznat svima u regionu, tako da su gosti raznoliki, počev od dječice, omladine kao i ljudi srednjih starih godina. Ovdje osim bureka i sirnica u ponudi je i najveći izbor sladoleda koji se prodaje na kugle kao i točeni sladoled. A kolači i torte su tek posebna priča jer ih ima raznih vrsta, a možete ih i naručiti na broj telefona 061 154 891. U ovom ugostiteljskom objektu možete popiti uvijek dobru kafu, biti usluženi sa dosta vrsta osvježavajućih napitaka, voćnih kupova i još dosta toga. Zato, ako želite dobro da jedete, a poslije toga da popijete dobru kafu ili se zasladite sladoledom ili kolačima, onda dođite u burekdžinicu i slastičarnicu Kolodvor u Bosanskoj Krupi.